Prvý Igor Žovčák, nech sa páči. Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa di Slovan Bratislava prima della partita della Europa League tra Napoli e Slovan Bratislava e benvenuto anche al nostro allenatore Josef Chovanec e il vice capitano Igor Živčák. Igor, posledný zápas roka pomohlo možno aj to, že sa nehral ten zápas s Trnavou, že je to troška iné, že možno budete mať viac síl, taká motivácia, ťažko sa hľadá, ale ako sa dá nájsť? Tak, pekný večer ešte raz. Si myslím, že motivácia určite je. Proti Nápolu sa nehrá každý deň ani každý mesiac, takže verím, že na ten zápas nielen ja, ale celé mužstvo sa tešíme a že ho zvládneme. La domanda del giornalista, adesso visto che non si è giocato la partita contro Trnava, adesso è l'ultima partita dell'anno, c'è la motivazione, come sarà? La risposta sicuramente la motivazione c'è, poi contro Napoli non è che si gioca tutti i giorni. Ak máte mať nejaké ambície, tu zajtra dobre zahrať, zabodovať, tak ako by mala viesť nejaká tá cesta k tomu, aby ste prekvapili? Lebo je to mužstvo, ktoré je favoritom. Tak hlavne hrať zodpovedne, takže ako na nich, tak som nám určite poradí trenera, verím, že dobre. La domanda, sicuramente avete delle ambizioni, qual è la via giusta per giocare contro Napoli? La risposta è sì, sicuramente le ambizioni ci stanno, poi come si giocherà, quello sarà la domanda al nostro allenatore che vi dirà sicuramente il modo in quale giocheremo. Igor, malá skúška z histórie futbalu. Pred 34 rokmi tu dal kto krásny gól? Zápas o 3. miesto majstrovstva Európy, Taliansko, Česko, Slovensko. Pepo si to bude pamätať. Laco Jurkemik, 20 rokov sa to hralo v GBS. Ty vieš taký gól dať, takisto aj Milinkovič, možno ďalší hráči? Tak. Mohlo by niečo zajtra padnúť. Ďakujem, dúfam, že dám. La domanda, un po' della storia del calcio. 34 anni fa si è giocata la partita per il terzo posto di campionato europeo e c'era un famoso gol di Jurkemi. Secondo te c'è la possibilità di fare un gol simile? La risposta è la possibilità c'è sempre. Nech sa páči, ďalšie otázky? Pokiaľ na Igora už nie sú žiadne, ďakujem mu. Allora se c'è qualche domanda da qualche giornalista italiano? Ci saranno qualche domanda per lui da qualche giornalista di voi? No? Ok, perfetto. Nech sa páči, otázky na pána trénera. Dobrý večer, Pepo. Aký by mal byť ten herný prejav? Slovan predsa len oddychol si pár dní, padlo to vhod, chlapci by mohli byť oddychnutí a ten výkon by mohol byť lepší a zrelší. Tak Igor tu dostal otázku, motivácia, myslím, že není potreba hľadať motiváciu v zápase v Európskej ligy s žiadnym súperom, ale teraz máme možnosť, že posledný zápas sezóny nám vyšiel ten, že hráme proti Neapoli, takže určite by nás mala zdobiť aktívna hra, väčšie sebevedomie proti predchádzajúcim zápasom, viac si dovoliť, aj keď je ten súper samozrejme favoritom zajtrajšieho zápasu, takže pre nás určite aktívna hra, zodpovedná hra, tak aby sme sa vyvarovali chýb, ktoré nás stáli, Slovan stáli boli v Európskej lige, pretože to boli fatálne chyby, individuálne chyby. Takže toho sa vyvarovať a dať aktívne, zodpovedne smerom dopredu, zlepšiť agresivitu a samozrejme zakončenie. Bez strely na bránku asi ťažko môžeme potom pomýšľať na úspech. La domanda, adesso visto che non avete giocato l'ultima partita, sicuramente la squadra è riposata, come sarà il suo gioco? Sicuramente sarà piena di forze. La risposta sì, ci ha aiutato molto, poi una cosa bella è che l'ultima partita di questa parte dell'anno sarà proprio la partita di Europa League qua a Napoli.
E una cosa buona dopo il riposo, i giocatori hanno una buona voglia di giocare bene, hanno fiducia in se stessi. Sarà importante che siano attivi durante il gioco, che abbiano la responsabilità nel suo gioco. È vero che c'erano delle partite che non abbiamo giocato tanto bene, ci sono state fatte diversi errori molto importanti anche da parte individuale, non solamente di intera squadra. Cercheremo di non rifarli anche domani. Ja by som sa opýtal, váš predchodca, tréner Straka, zložil pred zápasom domácim s Neapolom veľký kompliment Marekovi Hamšíkovi, on to potvrdil v tom zápase, čiže váš názor na Hamšíka a možno taká prognóza jeho zajtrajšieho výkonu. Tak Marek Hamšík je v súčasnej dobe najlepším slovenským futbalistou a myslím, že tie kvalitné výkony ho doniesli tam, kde je. Je stále počuť, je stále v podstate v kurze takom, že sú môj zájem z iných klubov, pokiaľ ja viem, takže tie herné kvality sú na vysokej úrovni. La domanda, prima della partita contro Napoli, l'andata, fu allenatore Straka, ha fatto i complimenti al gioco di Hamšík. Allora, la domanda è: com'è il gioco, com'è Hamšík in questo momento? Sicuramente Hamšík è il miglior giocatore slovacco in questo momento, il suo gioco è molto importante, perciò pure io devo fare i complimenti a come gioca. Ešte bolo náročné pripraviť mužstvo na zápas proti týmu. Ťažko sa predpokladá tá zostava Neapola, pretože hrajú s Milánom, majú postup istý, čiže tá príprava vaša bola o to náročnejšia, že neviete, kto vybehne? A z tohoto pohľadu ani nie, tak skôr je pre nás to bolo ťažšie, tú našu zostavu. Sami viete, že máme dlhodobé problémy, že chýba 9 hráčov zranených, že tá zostava nie je úplne optimálna. Bohužiaľ tak to je. Takže pre nás len samotné meno Neapole znamená veľkú silu a bez ohľadu na to, ktorý hráč, ako sa volá a nastúpi na tých postoch, tak je rozdielový, je kvalitný, preto je v Neapoli. Takže tam ani nie je o tom, o menách si myslím, bude to o výkone a v tomto si myslím, že máme šancu aj my v tomto zápase. Že zajtrajší zápas určite nebude o menách, ale o prístupu a zodpovednom výkone. La domanda, com'era la preparazione per la partita di domani, visto che Napoli poi domenica gioca contro Milan? Sicuramente ci saranno tanti dubbi sui giocatori che giocheranno domani. Com'era questa preparazione per domani? Risposta, per noi più il problema dei giocatori che giocheranno, quelli di Napoli. Il problema sono i giocatori nostri, perché abbiamo 9 fuori gioco per malattia, perciò per noi è molto difficile a decidere chi andrà a giocare, come andrà a giocare. Poi la squadra di Napoli, ogni giocatore, se gioca a Napoli significa che deve essere bravo, altrimenti non avrebbe giocato qua. Perciò la forza è non solo in ogni giocatore, in tutta la squadra, e pure noi dobbiamo giocare così la forza della squadra. V domácom zápase proti Sparte ste zvolili takú, povedal by som, defenzívnejšiu taktiku, dlho slávila úspech. Naopak proti Bernu to bolo od začiatku veľmi aktívne. Máte vymyslený na zajtra nejaký tretí variant? A myslím, že asi najvhodnejšie bude kombinácia týchto dvoch variant. Keby vyšla, tak by som bol veľmi spokojný, ale skôr ten náš akcent bude na zodpovednú hru, na rýchlejšiu prácu s loptou, pretože čakávame, že tempo hry bude ďaleko vyššie než v zápase so Spartou a aj v zápase s Bernou. Takže tak, aby sme boli aj po tejto stránke dobre nachystaní, aby sme zvládali hráčov Neapole v práci s loptou, v rýchlosti, takže aby sme sa v tom vyrovnali alebo prečili v tom. Takže určite sa budeme snažiť takticky pripraviť tak, aby tá taktika vyhovovala nám. La domanda era,
La partita contro Sparta l'avete giocata molto in difensiva, al contrario contro Verna il gioco vostro era molto attivo, molto offensivo. Avete una terza variante per la partita di domani contro Napoli. Sicuramente sarebbe bello riuscire a combinare questi due tipi di giochi e fare un misto proprio per domani. Importante sarà sicuramente la velocità, tutti i giocatori dovranno giocare molto responsabilmente e importante sarà la tecnica e proprio il lavoro con il pallone. Empoli tu nastúpilo v úlohe, dalo by sa povedať, outsidera. Zajtra bude tá situácia podobná, že Slovan nastupuje ako ten tým, od ktorého sa čaká možno menej a to Empoli dokázalo si vytvoriť náskok a napokon bodovať. Sledovali ste ten zápas určite. Dá sa z toho niečo odkúkať? Tak dá sa určite, práve tá aktivita, ale viete, že ten zápas bol v podstate rozhodnutý do 26. minúty. Ten zápas bol 2-2, prehrávali 0-2, nakonec domáci to zrovnali a potom ešte mali, si dovolím tvrdiť, boli lepší, ale uhrali. Ale základom toho je aktivita. Hrali aktívne, nebáli sa veľkého mena a prinieslo im to úspech aspoň v podobe bodu. La domanda, l'ultima partita di Napoli, quella contro Empoli. Empoli sicuramente era outsider del gioco, nessuno si aspettava che potesse giocare così bene. Voi potete prendere qualcosa da questo gioco di Empoli? La risposta sì, era una partita particolare, praticamente nel 26esimo minuto era già deciso il risultato di questa partita. Importante era che Empoli non aveva paura del nome di Napoli, non aveva paura di squadra grande, ha giocato in modo molto attivo e noi dobbiamo proprio pensare anche questo, giocare attivamente come ha giocato Empoli. Sa hovorí v Slovane o zmenách, že prídu, čiže toto je taká posledná šanca pre niektorých hráčov, aby vám niečo dokázali, alebo už nejako je to rozhodnuté, alebo ako sa vy zachováte. Proste je to posledný zápas tohto roka, tak, čiže ak majú prísť nejaké zmeny, tak možno to nejako ovplyvní tento zápas. Tak určite nie je to o tom, že mne by mali niečo dokazovať hráči. V žiadnom prípade. A myslím, že každý z nich vie, že za aký klub hrá, prečo za ten klub hrá a čo ten klub potom vyžaduje a chce. Tak samozrejme zmeny, ktoré môžu nastať po tomto zápase, budeme zvažovať všetko, aj tento zápas samozrejme padne do toho ranku, kto akým spôsobom pracoval, kto akým spôsobom dovádzal výkony štandardné, nadštandardné alebo priemerné a podľa toho sa zachováme. La domanda, visto che si parlava dei cambiamenti nella squadra, significa che questa partita contro Napoli è l'ultima chance per alcuni giocatori o è già deciso chi uscirà, chi entrerà, come sarà questa squadra nuova? La risposta: i giocatori non devono far vedere niente perché non è che solamente l'ultima partita che decide, chiaramente pure questa partita, questa ultima partita fa parte delle decisioni. Noi vedremo come giocano i giocatori, se il loro gioco era buono, mediocre, discreto, vediamo, poi decidiamo e vediamo come saranno questi cambiamenti che non sono ancora decisi. Sú ešte ďalšie otázky, prípadne od talianských novinárov? C'è qualche domanda da parte dei giornalisti italiani? Buonasera. Il Napoli vuole il primo posto in classifica, lo Slovan invece vuole provare a togliere quello zero dalla classifica. Chi la spunterà? Come si trovano le motivazioni quando uno è ultimo in classifica? Neapol samozřejmě zítra bude hrát o to, aby byli první ve skupině. Naopak určitě Slovan bude hrát o to, aby nezůstal na konci s tou nulou. Je to vlastně důležité. Je to tak, že se bude snažit aspoň tu nulu dát pryč? Tak jednoznačne náš cieľ je byť úspešný, to znamená vyhrať. Či sa nám to podarí, to je otázka zajtrajšieho zápasu, ale ten cieľ máme jasný, že nechceme
skončiť v skupine bez bodu. Takže motiváciu určite budeme mať. Chiaramente noi abbiamo una forte motivazione, vorremmo vincere, in ogni caso non vogliamo finire gironi con 0. Prípadne ešte ďalšia Qualche altra otázka? domanda? Ak nie, ďakujem vám aj trénerovi za odpovede. Dovidenia. Ringraziamo anche l'allenatore per la risposta, arrivederci. Grazie. Scusa, che c'è? Masticare